Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kitang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idi laeng kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat. Ada yung tupulos malipatan. Anapasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sa guday nga ti surat, ti pakasalitaan, ni pagayam tayong vina nga napolwan, ti pudno nga ina. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi. Ta nakasaysaya at ken nakadungdung unay kaniyak dadadi kini mami. Nagagasgasat ak unay akakaiso ng anak da. Ket ado dagiti umapapal kaniyak. Natanabak iti kinasiyaat, kinasingpet, kinagaget, kinasiyaat nga panagkadisiplina. Nang runa, uno kang runaan ti amin. Ket amok ti agbuteng iti Diyos. Ti saan nga agaramid ti makadakes. Ay, ti saan nga agaramid ti kinadakes. Naragsak kami, manong nemi. Ngem, iti likodan da ito akinaragsak. Kadyak amo iti nga dagayang palimid iti biyak ko. Kinadagururay nga lidahi. Akamaliktad, iti kinaragsak mi. Wen, adagururay nga lidahi nga kabaliktad. Iti nasagrap mi aragsak, iti napalpalabas. Karadradwar ko iti high school, manunemi di mapasamak ti amin. Dati maysa nga rabii, manunemi na puutak laingen, nga agsangsangit ni daddy. Iti bangin nga kwarto, iti kwarto da manunemi, kini mami. Kastoy, tinapuutak manong. Agnes, ani? Agnes, saan ka nga wagas na? Agring ka! Agring ka! Ha? Ni Daddy Deja, iti salad na ni Mami. Apay matanani. Ibaga, magsangabot mo na ito. Agsangsangit ni Daddy. Agring ka! Ni Mami, tiriringan na. Nga mapinagsagsakin ni Daddy. Sana kami nga panawan nagnasanay. Diyos ko, nasama talagas ka na pasama ka ni Mami. Inakti ayanda. Manong nemi bimahunak nga rod kat kastaon iti dardaras ko nga rimuarak iti silad ko. Kalpasan nakit kinamang ko manong nemi iti silad dadadi ka ni Mami. Agring ka! Ay baga mong saan nga putno na ito! Ngagtagtagay na baklae nga ni. Daddy, ano na masamak? Ano na masamak? Ah, kaya na masamak kini Mami. Ano na masamak kini Mami? Natay ni Mami. Dasanin ngawang angis, manunim. Intaray na pa lang iti ospital, manunimi, ngam talagang awanin. Inasikaso, dagiti taga-punerarya ti bangkay na. Sana imansaya ken dito'y balay ni Mami. Awan iti sarday, manunimi, di pa nagsangsahit ko, mang bambantay, iti lungon na. Nakasaysaya at amami, nakasalsalun at kaslasaan nga matay ng kayam ta. At daidi manunemi ti kayem ko nga niduna. That's life, my friend. At umununa, ang damat mo odi. Nakarkaro pa yan, kita duman tita. Tawang pa'y tinakanda, ng awanin tinada.
Manon name sa alangan ni Duna, ti adda pa ni Rubin. Pundot ko na ni Duna, Vina. Nagasgasat ka pa yalaan, ngam di kita duma. Adda pa di kita nakaubing nga maulila ti demang. Ngam ka, balasang kan. Kan adda pa lang ni Daddy. Kan adda kami nga gagayem mo. Yung mapay. Yung mapay nga biglalatan. Apay nga biglalatan. Ngay, ti pupusa ni Mami. Nga di malag nagparparik na. Ti papatay. Kat amutay nga dumteng. Kada tayo amin. Vina. Ngem saan tayo nga amo. Ti saan tayo nga amo kita. No into dun kano. Adda pwede kita gulpe nga matay. Adda pwede kita ininot. Ayun, sakit. Nakasakit, Rubin. Doon na. Kasla dyak kamay lang nga ipturan. Kasla kahit kumuntan di matay. Mami nga pa pinanawan na kami kini Daddy. Kasano kang paita. Kasano kang paita kini Daddy. Itatawangan, Mami. Maming ko. Ado manong nemi di kiti umay makidungaw. Ado pwede kiti sangkong am mo. Kas iti may nga babae manong nemi ano Jack Mariro kasadar ni Mami. Agnes. Kaano na day dinaodi nga para kakita ken ka? Nakaragraksak ka. Nakasalsalunat ka. Imita, matmaturog ka magten. Ngay ti ka anuman kat saan kanton nga makariing pay. Agnes, kasalupay ni Vina. Kasalupay ita ni Vina. Kasanupay ita ni Vina agraman. Ti asawam, kasanupay ita rin kita agama. Manong Nemi, impangig na ita, gabutan ng ngig ko. Uwan nga ron, tita, ita lang makita ka tita. Friend mo ka din ni Mami? Oo, Vina. Inatnagan mo, tita? Vicky? Vicky? Sikan sa lang ti damo ka makita kadag iti ado agagayim ni Mami, tita? Kanayo nak, nga mitalaing nga nakapagsaragta kastoy. Vina, anak. Yung manipod na ipas nga ka, no adda okasyon, nagruna no, agkasangay ka, adaklat ta. Kinuulit eskwela yo, inadda ka pa lang nursery, kinder, elementary, kinuulit na naggraduar ka ti high school, adda. Kaya ita, tanatayin ni Mami. Tigayam mo, tita. Isun ti palagpakitang kaniyat, kasta ka ni. Makit kita nak no addaak, ngayon dinakla ikas kaso. Kasta ka di, tita. Ngayon ni Mami, Diyak doon makita pa ni Mami. Diyak doon maarakop. Diyak doon manging di pamagbaga na kanyak. Wanton. Di asawa ni Daddy. Wanton ti maming ko, tita. Tita. Inarakop ko manon name ni Tita Vicky. Inarakop nak. Andun taro ko pe kagastoy, tita. Sa kabalivin, anak. At ni Dadim, at nagigayim mo,
Ken andak agayem de di mamim. Ado kami nga magipatpatek keng kavi na anak. Santa kang baybayan. Nang itan. Taawanan ni mamim. Mami, gusto na lang ka nagsangit. Maming ko. Maming ko. Maming ko. Aging gama nun na imi nga dimtingen ti pa nakaitabon ti bangkay ni mami. Nga mabalin lang kumama nun na imi ka panawan sa anak nga bumanaw dito yung Memorial Park. Ngayon ni daddy ko nana. Vinanak. Imuno na nga pimanaw dito kiti imay nakipamunpon. Aguro oray na kinikagayim mo iti van nga nagluganan tayo. Nag-awit tayo anak. Kasla kayot mo bantayan ni mami dito Campus Santo, daddy. Kahit mo hartak may mesa dito eh. Ha? Kahit mo hartak panawan takan. Kahit mga panawan takan, kunak, yung kamin. Kayam tak may mesa dito eh. Bantayam ni mami. Daddy, akin inanan ni mami. Ha? Makaungat ni mami nung natangkin ti ulom. Patsya ka kayat ni mami nga agragsak ka. Kasano ko mga agragsak naumatan ni mami, dad. Nga matakmat. Ado kami. Di ka dila yung mami, ti makaitid kang ka, iti pakaragsakam. Daddy, umay ka na anak. Pati ni Titang Vicky, kita kururay. Malagip ko kayam, dad. Ito lang masangok na madamag ka na kayo. May pagnaptan niya. Ni Tita Vicky, iso ti kakaanusan ng imay na kiandigan ka na tayo. Nabayag ka din nga gayem ni mami, ni Tita Vicky? Iso ti maganakin ka, saan ka di? Di kahit kung asawan, kahit nabayag ka din nga amamuyo ni Tita Vicky? Siguro. Abi ka siguro. Imbaga na nga tunggal ada okasyon kahit umatendar ni Tita Vicky. Kahit no ada affair, iti eskwela mi, kahit ada ka nulata. Nga mapig nga karagito ilang makita. Asino ka talaga ni Tita Vicky iti biyag ni mami? Daddy, asino? Umaykan. Tainton, intan ti ayanda. Taison to dahit at damagim kini Tita ng Vicky. Alam mo kan? Umaykan. Di na magkumanen kani Tita Vina no asin no nga talaga da ito iti biyag dedi mami manong nemi. Ngayon may salaing tisungbat na. Nga gayam da kano kani di mami ngayon manipod na itabo ng dedi mami. Kadyak matan nakitkita ni Tita Vicky. Na, iso nalipatak matan tikasla panakaburburtsak iti talaga kinasasyon nuna. Saan mo tinang pakpakita? Dakel akawami iti kaawanin ni mami manong nemi. Siyempre, dakel ti kawami. Intuloy ko tinagbasa, ket intuloy bet ni daddy, iti nagtrabaho. Ket adda di gini kundaway ano malagip ko, dedi mami kadaksang sangitak. Nga mga arakop tinekwadro nga ladawan na. Saan ngo manay da daddy, kandigdi kakayim ko, kandigdi ka eskwela at nga mangliliwakan niya. Ket uri ni daddy, ket makitkitak bet no ka, matiltiliwak bet no ka ngagluluwa, nga mangmatmatmat tiladawan de di mami. Daddy, nagsangsangin kayo? Vinanak, nabayag ka din na sidag ko? Kung nakmalano sisyak laing no ko at isang sangit, numalagip ko ni mami. Dinakpakadalagan anak.
Ay, kumusta gayam ti panagbasam? Tinapuputan ti panawan, niyasan ka di. Malmalbasan na ito nga maudi nga semestre. Tumawan ton na di mamim. Dad? Yes, iya. Awang ka di panggap mo nga mangalan to ti kasukat na di mami after 1 year. Takayat mo ka di. Damdamagik ka di. Kayat mo ka di. Takayat mo ka di. Damdamagin nyo ka di kanyak no kayat ko. Amangala kayo ti kasukat na di mami. Yes, damdamagik. Ano't sumat mo? A big no. Vina, jak kayat, daddy. Anak, kanyak laheng, daddy kat awan apulos ti makaartap kadi di mami. Ken patsek, nga awan mo ti makaartap ken kuha na kas asawa. Iso nga jak kayat nga sukatan nyo ni maming ko. Dad, please. Kat sabi ko mata mawatan dad. Ngem, saan ta ka di nga mangala iti maid? Anak? Saan ta ka di mangala ti maid ta kunak? Marigatan ta nga agpadpada nangrunag iti bigat. Okay lang dad. No maid, okay. No problem. Uray masukon-sukot ti agbaling nga maid ta. Basta saan nga kasukat. Di mami ti alain ta. Di ba ma, daddy? Nalawag ka ni dad? Ti? Ala ni dad? Uri ado nga maid ti alain ta. Huwag lang nga mangalak at kasukat di mami. Period. Langi paskil ka mga road manong nemi. Iti paskil nga wanted maid. Iti ruangan manong. Nagmalim lang manong. Kalpasan na. Sumangpetak dito balay. Nga nagapot eskwela. Awanan ti plakar. Dikat kahit ng sawan. Adan nakastrek. Hindi makastrek kag iti uneg, iti kusina. Tita Vicky. Si kakadigang peso. Awan, siyak, bina anak. Mabit lang. Tita. Ilokot ko ba si tirido ti gate? Madigam di adlib ko. Madigam di adlib ko manong. Saan nagkahim nga nagkapoy di eskwela. At dur-durbel gayam. Di mapangkukitaan. Tita Vicky, si kakadigang peso. Asyak vina anak. Ay, mabit lang tita. Ilokat ko sit nga rito ti gate. Mabit lang. Sige. Susunod ka tita. Agam anak-anak. Nagkapon nyo ayata. At nakargayo nga rawaten nyo. Nakita nga ron tinipaskil aplakar iti gate. Nga agkasapo lang iti maid. Iso nga nagkalalistuak nga napanangala ka na iti arawatek ta kahit ko unay nga. Kahit ko unay ti sumrek nga medyo. Anya? Sikat ti sumrek nga maid. Anak. Nakurapayak laeng. May saka maid, idi agam amo kami kini mamim. Nagpakadak iti agdamang nga pagpapaayak ta umakarak ditoy. Kahit pinulubusan nakmet. Nagikat kayo? Tanamnamain nyo kadi? Namnamain nyo kadi nga rod? Nga maala kayo ditoy? Ay, anak. Kahit ko unetek serbikan ka. Kada kayo kini dadim. Isong ipagpakasik ko mga no si bibiyag ko mga pailang diti mami sigurado nga kahit nakngalain. Isong please binanak. Alain nak ko ma. Alain tak ko mga siyak tagbaling nga medyo. Siyak tagbaling nga katulong yo. Please. Awan malnemi ti pulos, awan pulos panagket-ket ko. No mangala kang mitlaeng ket dati mitgayam nga maid ni Tita Vina. Ay Vicky ko kumanta siya ti Vina. Imanugo ta ka. Nagtrabahon nga dagos, nagluton nga dagos ko na.
Kadito sumangpit ni Daddy, mabising ka nun. So, yung baga kini Tita Vicky ang gitasaren. Kadni mangang kami. Perfect ka. Kasla si bibiyag na di Agnes. Daddy Mami, binaanak. Ala ni Daddy. Sobra kayo mo. Agpaiso, no kasano ti imas ti panagluto Daddy Mami. Kat kastamit ti imas ti panagluto ni Tita Vicky. Ngayon narigat mo't no kasla si bibiyag Daddy Mami ako nayo. Di mo ka di kayat gagbiyak ni Mami. Kit kayat ko Daddy. Apigay di nga saan. Di nga min tita. No agbiyak Daddy Agnes. Awanak bendo ka dito eh. Si bibiyag ang Ruden. Ay, join us, Becky. O may ka makisako ka na kami. Huwag peso, tita. Sumangukan. Agigadante nga mangan. Takanyak lahin kat saan ka nga maibilang nga maid. Iti ito nga balay. Iso nga may ka nagigadante yun, tita. Oen manong nemi awan kasla. Kaslag pa peso ti ko na ni Daddy manong nemi. No trabaho, panagluto, trabaho, panagtalus, panaglaba. Kasla ni Mami. Namimpit na spy. Naglaing. Daddy? Apay anak, ada ka di problema mit panagbasam? O no, ada ka di problema kinititam na Vicky? Ada lagi di problema ti anak ko ha? Wala da boyfriend mo? O ni Daddy, o umpay. Ada ka di problema? Ni Tita Vicky talaga ti problema dad. Anya? Ala? Saan niya sa problema ng kingkwana? Si Madut ka din? Saan ka din nga na imas tiloto na? May maliwaliwain na ka dito, obligasyon na ka data? Dahil ang arti problema ka dati. Taawang pulos ti pilawag kingkwana. Na, may problema ka? Noong pilawag kingkwana? Kanyak ket perfect akatulong. Kasla saan nga katulong? Kasla may sa nga ina, ken may sa asawa. Kasla limugan, ti kararwa, di mamim, ken ni tita mga bigi, kasla ng peso. Dad, asin nga talaga ni Tita Vicky? Apekas tulangin, ti marikrik na, ken kwa na, Dad. Maburburtiyanak nga talaga kini Tita Vicky manunemi. Tanumaminsan keta nakapaspasig unay tirik na kengkuana. Maayayatanak ngayon naminsan ket makagurak. Kagurak manunemi ni Tita Vicky. Ape nga kagurak? Kagurak takas lakit din nagbalin nga kaagaw da ito di Mami. Agagawan na ti pagrebagan da di Mami kanyak. Kaya ti pagrebagan na kani Daddy. Isong inya dayok tiriknak kang kuana. Ngam ti Jack amo, ididamo, manunemi kat addan nalimit nga relasyon da Daddy kani Mami. Ala, addan nalimit nga relasyon da Daddy kani Tita Vicky. Nga nakanganga, manunemi. Nga saan nga natungpal ni Daddy ti Karina asanton nga mga alaala ti kasukat da di Mami. Gapot iti may sa nga bigat naduktalak manong. Ala naduktalak nga adda ni Tita Vicky iti siled ni Daddy. Let me explain. Ang iti kayo sa hindi ito dada. Isungar ko nak, ngilawlawag ko kayong kadyak kasapulan di panangpalawag mo. Diyak kasapulan di panagpalawag mo, Dad.
Nga po tanalawagin kanyak ti amin. Di yu tinungpal ti kariyo. Ngam siya kibalubos, Daddy. Iso nga sik ka nga bakit. Agtalaw kay tamit laing. Anak, di nakawawagan ti anak. Vina. Agtal na ka, Daddy, pangaasiyo. Vina, pinatek kami kini Daddy. Ngam saan to makaartap? Awan to ti makaartap ka ni Mami. Iso nga dakit, nga sika tagbaling nga may kadwa nga asawa ni Daddy. Ken kang runan ti amin, kayat nga sika tagbaling nga may kadwa nga inak. Vina, anak. Daddy, sagbay nga desisyon ka, nga ibagam nga samwa kayat nga ni Vicky ti kasukat da di mamim itibiyag mo ken tibiyag mo. Itibiyag ko ken tibiyag mo. Kahit mga bagakeng kang umuna, ti may sa akinapod no. Ti palimad tibiyag mo. Oh, palimad itibiyag ko. Wen. Hindi ko mapilang karadadwar mo iti high school nga agpudno kami taisot tinagtulagan mi ni Mamim. Ngami subat nga natay, di Mamim. Ngami ta, kat nasken. E pag kami mismo ken ka. Kat dumngeg ka kuma. Dumngeg ka kuma ka nagiti palawag mi ken ka. Palawag mi kinititam nga Vicky ken ka. Dumngeg ka. Impalawag da nga road manong nemi. Nga madadan di sangit ko. Saan nga pudno da ita? Saan nga pudno, Daddy? Saan nga pudno nga may saklaing nga ampon? Saan nga pudno nga may sakla nga ampon? Imasuday ita ti pudno, anak. Daddy, Vina, saan kami nga nadaan iti anak kari di Agnes? Tada diferensya na. Iso nga nangadap kami. Kani di may isa nga bigat, kat dimteng ni Mamim, nga daob ba ng maladaga. Nga sika, dayta nga maladaga. Saan nga po no dayta, Dad? Saan nga po no? Saan nga po no? Vida. Ada kanyak ti pamanignek. Vina. Tita. Ti adoption papers. Nga arami dito nga pamanignek sakbay ng inted ka kini Agnes. Kalpasan nga impasnek ka. May sakla nga ampon. May sakla nga ampon kat sikat ipudnong enak. Saan nga pudno, teta? Saan nga pudno? Saan nga pudno? Ngamisot ipudno, Vina. Yan pakawanan nak, no nakabasulak man tinaramid ko. Di palang yung ampun ko ken ka. Saan nga pudno na ito eh? Nagsikuga kabalasan. Tadya lalaki nga nagtalkak kat binaybay anak. Ada ito tipuon din ang laksidan kanyak nga anak na gidrakkel ko. Kanidi nagamamu kami kini Agnes. Nagtulag kami. Nga ited na amin nga kasapulak aging gamay pasngay ka. Iti kondisyon nga ited kanto ken kuana. Nga jakto pulusag pakpakita ken ka. Nalimad nga sinipsiputan ka. Tadyak maibturan nga mamimpinsan nga mapukaw ka, anak. Padawat na! Ulit ang anak, pakawanan na. Kung nakabasulak man, tinaramid ko. Nga mamuti Diyos nga oray no paampun ka, ngem di ka pulos linaksid itibiyag ko. Sinipsiputak, di ba nagdakkel mo?
Adaklata ka na yun, iti sibay mo. No, pwede nakmakit kita. Kaya di maamuak nga natayan di Agnes imayak. Kat kastaunay tiragsak ko. Idagkasapulan kayo ti maid. Tasyak tinalayo. Kat tapno makamagserbi akon ken ka. Ken kayat ko itang ituloy tagserbi ken ka anak. Timang sulnit ka nagiti adu nga nagkurang ken ka. Ay mapay nga italay nga namuak ti kinapudno. May sakgayam nga ampon. Anak, Daddy, pakawanan nak. Daddy, nagpakawan kami ka di mamim. Da mamim Agnes, no saan mi man nga, insapsapang nga impudno ken ka ti amin. Nagkaroon na nga siyak tagpakawan ken ka anak, iti naramid ko, nga matuya kita, nga mangsulnit ka na kita nagkurkurang ken ka. Ipatpatek ka, unay-unay anak. Ipatpatek ka, Pina. Saan ko napupuutan manong naming nga inarakop ko ni tita, ni mami. Tita, mami. Isumit lagayam nga dagos ka na asa nagtiriknak idikan ka. Kapunta si kagayam tipod no, anak, mami. Mamin ko. Anak, binanak, iba't ba nagkaunay-unay ka nagyaman na. Masansan manong naming nga maukagak ta adoption papers apakakitaan nga nagbalinak idi nga ampon. Nga data manong naming adoption papers, iti talagang nga sibiyag nga pakalaglagipak iti kinapudno nga mangipalpalagip kanyak iti napalabas. Ngem di pulos mabubus tinak panagyaman tauray no ampunak laing idi ngem impategnak iti oray la dedi Mami Agnes. Ken nakapagsulnit met laing tipudno nga inak kadi ginagkurangan na kaniya. Yan inturtuloy na itan, iti panagbalin na nga pudno nga ina kaniya. Anaragsak kami manen iti agnama, manong nemi. Kalpasan dedi, anapasamak iti biyagbing, iti napalabas, ket naragsak kami manen. Agnanayonan, nga ragsak agunana. Dahito nga ron, ti pagkasalita, manong, kadagyaman naklaunay ti anus, ken laing mo nga nang ibasa, sapay ko mga tadamat liwliwan o liwliwaman kan adal iti nagka-imbati kadito nga pagkasalitaan. Kumusta ik man ni Tiago Edra manong naming nga madamang agbibuya. Tuwing nga ro nagyaman nga pagayam mo, Vina.